tapos na Christmas party, bali morning and evening ang Christmas party namin. Tapos morning na ako nag-attend, night hindi na. So ito yung gift na na-receive ko. From Bath and Body Works. Thank you kay Pastor and Pastora. Ano to? Foaming hand soap. Tapos sa exchanging gift, hindi ang ako na kung kanin ko man salamat. Thank you. Yeah, tabo na. Thank you sa kanin ko man bili. Okay. May jacket siguro ni. Uy, jacket na. Yes! Jacket. Ano to? Woo! Uy! Nice siya. Sakto lang. Medium size. Uy. Syukran. So, mauna ako na. Dawat na siya jacket. Blue. Merry Christmas!